دهکوان پلانا دورپیشکرنا داعشدا ده ناف سنتر باجار موصل دا سپیده ایرو پیشمرگه به پشتوانیا بالافرین هفیمانان لیسی آلیا و ارشکرنا سرچک درن داعش لی محوری خازر کو 3 کیلومتران لی موصل دوره و جکوما 10 گوندان ینوی دوره هیانها 9 گوند هاتینا کنترول کرن. اما ده گوند مان داناوا تقریبا اوی تریشان تا بو یک گوند مان ماوا و اشتکی تریشا ما یکم جاره توپخانه هاوپیمانانیش هاوکاری دکن بش گله فروکه امرو توپخانهش بجدار لهجمارک جوان گوندان شرع روپروبونه و کولان با کولان نوبره پیشمرگه و چکدرن داعشدا رودا لیچه جوان اپراسیونان ارتش عراق بجداری نکرد او گوندجی که هاتینا کنترل کرن پیکتنجه تل حمید قرقشه ابزخ تاخ و سینین لسنوره وردکو چند گوندندن ده اپراسیون دا دو پیشمرگه شهید کتن و هجمارکا دنجی بریندار بون ده همبر دا باختن ایک جه فرماندن پیشمرگه زیادتر جه 20 چکدرن داعش هاتینا کشتن. هذا كان جه لپیش رویدن بنا بخوا يعني لما واجه كرد او برنامج كدار جراوه و او برنامج كلبردسته ان شاء الله لما واجه كرد زي بزي لكن وقت خوي ببي اوي زيان زور بر پیشمرگه بك شکر بخوا زيان ما زور كما پیش روی كانج بردوامه به کنترل کردن آن گوندان پیشمرگه لباجاروک قراقوش ناوند قضا حمدانیه نزدیک بیتن که 20 کیلومتر لسنتر موصل دوره آرمانجی جه اپراسیون دورخستنا چکدرن داعش لسنوره پیشمرگه. بۆی ئێمە زیاتر بۆ بڵێن دوورخستنەوەی تێڕۆریستان بۆ لە گوندەکانی کوردنشین و لە ساترەکانی پێشمەرگە بەڵام بەتاکید ینی بۆ گرتنەوەی مووسڵیش دەوری دەبێرە. دێمەها دەربازبوویدا ئارتێشە عێراق و بالافرین سەربازی گەیارە لێ باشوورە مووسڵ کۆنتڕۆل کرێ کو 6 کیلومتران لێ مووسڵ دوورە هێرشên پێشمەرگە و ئارتێشە عێراق بۆ بەرەفکاریانە بۆ ئۆپراسیۆنا کۆنتڕۆلکردنا مووسڵ کو پێشبینی تێکردن به وان نزیکان دست پی بکرد.